La 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 la. أخي سيدا وكيل رجو مما heɓangal gandal rewirajo mima miɗo yo jarama musidɓe am fulɓe daraɓe fulɓe TV hande kadi miɗen garani on ɗo Mandiaye tawede juuragol walla mbiyen jippinde musidɗo meɗen janoɗo ɗo Hammakka ɗum woni Alaji Sehu Mballo. hande noon min gari ɗo galle mun ɗo min tawe hen ko waɗana hande sada o walla ko buña mun o nden ala ko mattore gabboɗo min en jiiyan komin keɓani han. On jarama. oyi ade waɗi farata oyi sa waɗi laabi ɗiɗi o wi ɓandu ma ndu fof harmini kulle jahannama oyi sa waɗi laabi tati o wi a ñawli Allah o wi an a waɗi farata o wi si a aji o noon si Allah jaɓi ɗum kala ko mbaɗanɗa ko moƴƴi e loolu da nga koy yokk oyi ɗum ɗon ko a ɓeydat looloo tax aj gu nangu o wi aji jaɓaɗo nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e rasulu sallallahu alayhi wa sallam wax na ne o wi rasulu leeɓi aj guñ nangu o wi aju nangaɗo dara du fayam lu dul ajana o wi ala ko yoɓere hen sina dayret ali janna ñu ngi koy ñaanal yàlla o wi mboɗi ñaganoma Allah yàlla na bokk ci aj yi nangu o wi no a ñagane kulle ajji ɗi jaɓaɗi fof yo tawe hen lépp lu mu fa ñaan yàlla na ko yàlla o nangu wi kala ko ñaga hen yo Allah jaabin ɗum ñi nga xam ne demaguñ o wi ɓe jahani ɓe te bugg a dem faalaɓe yaade ɓe yàlla na leen fa yàlla yóbbu o wi Allah no ya Allah no ɓe jaha yàlla moom leen umpa o ya rabbi ya Allah ñu ngi ñaanal njaboot gi yëpp o wi boye ñagano julɓe ɓe foof di ñaanal réew mi o wi ñagano leydi ndi di ñaanal àddina bi yëpp ɓe ñagano aduna o foof ndax jàmm ci la lépp xëj o wi ko jamma fof woni hunde nde nit ki su amee jàmm o wi si neɗɗo heeɓi jaam ñàkku dara o wi ala ko ñakkuɗa benn borom xam-xam wax na ne o wi jooma gandal goɗɗo leeɓi mu ne fii ci àddina o wi fii aduna ɗo gisut lu gën jàmm o wi ala ko ɓuuri moƴƴude sina jaam waaye alaxira tam o wi laakara kalan gisut lu fa gën jàmm o wi ko jamma tan won toon moo tax baatu jàmm o wi sina jamma moom lañ war di ñaan ko jamma tan fota ñaage def ko suñ biir ɗum wona hakkudeji di meɗen ko jëflante o ɗum wona hakkudeji suñ meɗen amee jàmm ñàkkuñ dara jamma si a heeɓi ɗum hay hunde a ñakkani ñu ngi ndokkeel ñëpp o wi mboɗi salmina fop maa ngi ànd ak suma xarit yi o wi mboɗi ardi e sehlaɓe muɗum almuɓe muɗum Chérif Ibrahima Haydara o wi Sirifou Bay Haydara mu ngi nii o wi kay monin ɗo jàngkati alquran la o wi ko jangguɗo alqur'ana imam la imam la suma xarit mu ngi nii o wi sehel makko goɗɗo ɗi jooɗi ɗo Moutar Dieng Moutar Dieng doomi oustaz Omar Bun Dieng o wi ɓiɗɗo Alaji Bun Dieng yaakaar naa papaam kenn du ko laajte o wi baba oɗo ala lamdotoɗo ɗum mu ngi nii suma boor o wi ko o woni sengo makko imam Mouhamad Ba o wi imam Mouhamad Ba mu nga nale toog o wi on kala no ɗo jooɗi oustaz Katim Gueye o oustaz Katim Gueye mu ngi ci jotaay bi o wi bon jooɗi e nder mboolo he maa ngi ànd ak suma doom Serigne Mbaye o Diop wi mboɗi yaadi e ɓiɗɗo muɗum ñii ñëpp ay jàngkati alquran o la wi fof ko janggoɓe alqur'ana ak ñi nga xam ne ay gan lañ o wi ngarɓe ɗo ɓe hoɓɓe ɓe ak dëkkandoor yi ne Mandiaye o fii wi ɗum
hoddiɓe wonɓe ɗo ɓe ñoom ñëpp ñu ngi ci jotaay bi oy ɓe fof ɓeni e nder koddi ɗo léegi nag ci nawet lañ nekk oy wattu ɗo ko e kulle ndungu wona asamaan si mun naa taw waxtu wu ne oy wattu fof wattude wawi toɓa am na ñuy ñibbi ba Farafeñe oy waɗi giwɓe ha Farafeñe kii loolu la ñu wax léegi oy ni ki o mawɗo ko ɗum leeɓi ɗo dafa jojo war a jàll féeri oy yalla ko ɗum yoɓatamo kon ñu jubli ci kaamil bi oy jahen e janngugol alqur'ana he suñ jàngee ba pare se jangi ha huuɓi ku mun a toog xaar kala mbawɗo tooɗa jogade faɗa baax na wono moƴƴi ku am beneen soxla tam kala jogiiɗo haaju ñu ewi la ɗi wawi nga toppatoo yeneen yomo soxla toppoto haaju mum ñu ngay gërëm ñëpp oy yo salmina fof su fekkee Abdoulaye amul lum ci wax oy si tawi woni mawɗo amen kadi si jogii ko leɓata mu nge nuyil yem mu nge nuyil ala hajji Seeku Mbaalo ko hajjoy ko eɗen toro Allah yo Allah jab hajju mune mu nge ñaan yalla pour hajju bi yalla ñu yalla jappale ko si hajju bi kala kadi ko hawriti ɗo yo Allah windan ɗum baraji ɗi oy képp nga xam ne ñëw na fii yalla nako yalla fey barke bi oy yalla ñu yalla feyle ñun yëpp président Adama Barrow kadi oy président Barrow en du'anima ɗum oy ñaananne président Barrow darde ko mbo dari pour leydi ndi ko bumu taxaw bu ma bu taxaw ko darani leydi ndi ko oy ko darani leydi ndi ko e diina islamu o diina l'islamu o alhamdulillahi oy alhamdulillahi en jettimo hen en jettimo hen a en bene beltanima mo hen en beltanima ɗum nabgol yimɓe ɓe Makka yabgol yimɓe ɓe Makka ɗum ko anni e moƴƴo ɗum ko anni e moƴƴo ko yidde diina islam yidde diina e l'islam fonkude diina islam e fonkude diina e l'islam fonkude leydi e muɗum fonkude leydi e ndi fonkude ɓiɓɓe leydi e ɓe fonkude ɓiɓɓe leydi ndi yo Allah hokkum no naɓir leydi ndi yo okku Allah okkunomo naɓira leydi ndi tawa heɗen e jaam tawra ɗum jam Allah humtana en haajuji Allah ɗi humtana e haajuji kala mbo yahani Makka kala ɗo mbo yahani Makka yo Allah naɓɗum yo Allah naɓɗum kala mbo yahani Makka kala ɗo mbo yahani yo Makka Allah naɓɗum yo Allah naɓɗum fureji ɗi kadi fureji ɗi kala yo Allah yo yaafoɓe Allah yaafo nannaɓe alijanna nannaɓe alijanna golle ko président o fuɗɗi ko golle président ko fuɗɗi ko yo Allah wallumo gayna ɗum e dow yo jaam Allah wallu ɗum mo gayna ɗum tawa e dow weltare tawra ɗum e leydi barke Makka e Madina barke Seydou Amadou barke sappo e maruna ya rabbi Allah salli ala Muhammad ciyaman undañan e wiya alaji unda ñangi ɗo oy regional ciyaman undañan mu ngi fi o salminama mune nuyil nen ko e hoorejo capital Pulagu mbo ɗo mune ko jiitu capital Fulagu tam mu ngi fi ala Sidi Dem Alaji Sidi Dem o salminama mune nuyil nen ko omo wonde Oumar Balde en ɗo mune mu ngi anda be nawaji mu ngi tuuda Oumar Balde e groupe maako ɗi fof e groupe aji mumen ɗi fof kala yimɓe wonɓe ɗo kala yimɓe gonɓe ɗo on du'anama on du'anama Lamini Diallo en Lamini Diallo ko ɓe dari he o haaju dari e o haaju gila ñande alaji arti kabir ñande alaji arti ɓe hen dari ɓeɗi hen dari on calminama calminama on beltanama jurama albarka mo ali barka moɗon salli ala Muhammad aywa salatu ala nabi اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما أولي ما كنت تلك العلا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء للناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ما جعل الرسول عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فلا نولي كل ترضيها فقل وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما تفضل وجوه شطره لا يعلمون انه الحق من ربهم والله يعلم ما يعلمون بكل آية ما تبقى وما تبتابق وما ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين لا يقبل على وعلم ما تبدون ونقل ويا فتقول بنا كذلك الله ما حسرات عليكم وتكتم الأقوال يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلال طيب ولا تقعدوا الشيطان يقعدوا به إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله بين عليه آباءنا ولا كان آباؤنا
ولا يقبل منها سواء كمثل يقول ما لا يسمع الدعاء إلا عليه إلا الله غفور رحيم يكتبون ما أنزل الله من الكتاب يسترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون ثم إلى باقي ولا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم العذاب أولئك الذين اشتروا الضلالة بالله قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى وإن وبعثناكم بعد ولا تأكلوا أموالكم بينكم في سبيل إذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائلا أو قائما فلما كتبنا عن ذر ملكا لن يدعونا إلى ذر ذلك وجعلوا الرسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي المجرمين ثم جعلنا ولا يؤمنون eyyi ha joni musidɓe an fulɓe darɓe Flow TV no mbimi on tan ha joni miɗen ɗiya e galle Alaji Sehu Mballo e nden noon min tawi ɗo musidɗo men gandanta ɓen tammidi e programme walla mbiyen woodi page gudditaɗo e nder WhatsApp mo gandanta on iditida honorable Sehu Mballo nden noon tawa e mum ko ɓe ɗo kippi affaire on page mbiya walla mbiyen on programme mo gandanta ɗe WhatsApp nden ala mbattere jaade mum lamden ko omon mawɗo a jarama. Ya mi salmini on Ablaye commune Mohamed Mballo e jeeya Basse leydi Tumanna Kolikunda e broda segude Allah waɗi ko kay woni advice to the president e gila men nangoniri e muɗum ko hettere Allah ko good broda ko broda moƴƴo koto moƴƴo e miɗen gutani ɗum forum mo alhamdulillahi addi ɓamtare e nder leydi he no feewi ha Allah waɗi hen ñalande wonande so Allah waɗi président Adam Barrow ɓangi ɗum naɓi makka so yimɓe koye on programme goni ɗo han. Ok ɗo en continue mi lamdoma on gila on sosɗon on programme on page ko tuma sos page o sosa e ko hoɓe coci page o mbiyen WhatsApp forum o ko tuma mbo waɗa. Ok forum honorable broda Sekou o ko minen nayo casi ɗum e Ibrahima Adjib Diallo e Yero MS Balde e min Mouhamadou Mballo e Mohamed Balde on kala on ɗo to Italie Allah waɗi men jooɗi men jewti kono ko Yero MS Balde
mbo Fuladu no sori mbo Jimara ko on imminani yimɓe ɓe yewtende wi no yimɓe gudi tan honorable Sékou forum ok goto kala wi o yana udit kono ɓe mbi Ibrahima Adjib Diallo no udit on uditi peeƴo ɗum ko wonno 2020 so Allah ko waɗi gila on tuma noon peeƴo Allah waɗi yimɓe ɓe peeƴo uditare o wattu WhatsApp groupe o ko ɓangta ko 256 people less than 24 hours forum o heewi so min gimmiɗo on number 1 min gudi number 2 goɗɗo peej on di semtin on kala so gila on to yimɓe ɗi naata jiitidir yimɓe ɓe Gambia so alhamdulillah affaire o yeehi normal so yimɓe ɓe kala ɗo nanɗa forum Sékou Mballo Allah waɗi fawɗi toon forum o ko fi Gambia fop forum o larani o ko ngol leñol no ko political forum kala guiɗo Gambia guiɗo MPP guiɗo Adama Barrow guiɗo Sékou Mballo fawɗi waɗa highly welcome to the forum o larani ngol leñol no ko kala mbawɗo wonde nder leydi ya si tawi woni ko a guiɗo leydi a guiɗo MPP you are highly welcome there Allah waɗi gila on tuma no golle ɗi jaa normal ya joni noon ko ɗum mbata yimɓe yewtande sengo Alaji Sékou Mballo alhamdulillahi ay Sékou Mballo ay ɗo han woniri ko yettere Allah ko koto moƴƴo e ko America wonno kono gila Allah waɗi ariɗo leydi ɗo yimɓe jokkodiri e muɗum e yimɓe ko ɓamtare tan jiitani e free ko yettere Allah definitely ko neɗɗo moƴƴo si ari a haalani ɗum haaju maɗa te kañ ɗi baɗi busy no bete hay sa waɗi ɗum kolne si ɓagani kol maɗa o si yawoy ha yi miss kol maɗa o ɗi wayma wadde toon kol lamdoma ko ɗum waɗima wattu kañ ko e miti wonno so lamdoma mbawa jawdida e muɗum kono sohlama ko ndisa ɗum ko wayma waɗande ko waɗanama ko tan waɗande ko hollama damal no mbawɗa ɗum abborade ya ɗum ko neɗɗo goto wawta wadde ɗum so ko neɗɗo moƴƴo definitely e jii noon an ko a pullo taɗa tawa e ɓamtugol tapidal pulago e nder Gambia e ti noon kadi a jooɗaka e nder leydi ɗo joni noon ko ɗum mbawɗa yewtande musidɓe gandanta ɗi jooɗiɓe diaspora e gara jiiya ɗum ɗo e nder leydi he kawral wongal hen ngue tuntu ɓartugol pulago ngu ko ɗum mbawta yimɓe yamirde hen walla ko ɗum mbawta yamirde ɓe ha pulago ngu yaara yeeso very good Abdoulaye an ko a baɗirawo am so mi salmini kawam Samba Galan from France ngu jooɗiɗo France e oncle président tabidal fulago ɗiɗo ciiɗi dem so miɗo duwano kala neɗɗo gonɗo to nder Europe toon woni pullo ɓay on site ngari ɗon ko affaire fulago wona yimɓeɓe no mbat toon nanggodiren daren hono mbawten wallodiri e nder aduna e saabu duwawɗo arti ɗo si neɗɗo goto ala ko wawta wadde ko ɓe rek wattidira juuɗe daro en ha tiɗani mbawɗen yaade to pallen ɗo so yimɓeɓe mbiɗa hokka yimɓe ñaago yimɓeɓe foof kawral nanggodiral ho en mbawa yaade to palɗe yaade ɗo ya nden noon ko noon ha joni miɗo wiyamane ko Fulɓe TV monɗe e darde ni anne kadi Fulɓe TV ɗo yiwi ɗo walla ɗo jibina ɗo ko nden lontun giwɗa ɗum woni basse enen fof to jeeyaɗen nden noon ko ɗum mbawɗa wajade musidɓe Fulɓe ɓe no ɓamtodirta mallonta ha télé o yaara yeeso ɓa télé o ko télé foof télé o amen noon ko sesa ko télé Gambia foof télé Fulɓe foof cosugol kulle hono pulago ɓamtorda kolligol aada men ha e dinaji men ko ɗum woni ko télé o immani nden noon ko ɗum mbawta yamirde wajade yimɓeɓe fi ganda affaire télé o definitely Abdoulaye ɗum ɗi waɗi fayida no bete ko lamdiɗa ko e golle moƴƴe si neɗɗo waɗi ɗum rek Allah ma yob joom mon ko moƴƴi anyway miɗo duwano cincanɗo hen ɗum o miɗo ñagano jaam e cellal so miɗo ñagano ɗum waɗede support kalan o golle ɗe mbawa timmude jara no foti yarude ni because han sa yi aɗi kala ɗo mbawɗa wonde aɗi laara o TV aɗi laara ko gonɗa ko ɗum ko weltare nde ala to haarino so aɗi wawi ɗum farnorade so ɗum ko yettere Allah mawde yimɓe no mbattira e bakkilo neɗɗo si kala mbawɗo fuɗɗude e leñol le a fuɗɗi hen ko moƴƴi rek yimɓe no ballitoma ho e jahat to palen ɗo e mbawɗo yetto kono goto a wawa wadde kono a watano jowo ha sapponi ha wulure so no yimɓe no jokku en ɗam kala e leñol le mi ko ñagoto yimɓe kala puɗɗaniɗo en jaam fof no abbo jaam o eto walla joom o e jaadi yeeso ino min kay ko ɗum kemnomi ko wawta haalande jama o definitely miɗo waɗi apprécié mi weltima no bete ya mi ɓoyɗo yide e YouTube mi yiya e groupe Thiadié kala kono han Allah ñawinomi femtu miɗen jewtida e moɗon ɗum ko weltare yettere Allah no fewi si e ko gommi ko ino ok finally sa yi ɗum ɗo fof heeɓima e leydi he ko ɓufti won e leydi he nden noon ko sabanede ɓufti ɗum ko en tawi président mo gandanta ko président jaam ɗum waɗi ha wiya wondema Afrique fof tawa e président mo jalluɗo e jaam
nden noon ko hoɗum mbawta yewtande yimɓe walla ko majjata yimɓe sengo hono yimɓe mbawta ballondirde ha tawi ɗo président no o jammonɗe leydi e ɓuftu o ɗum continue ha ko gandanta wonta e nafoore en foof. Sadly ko ɗum woni gonga Ablaye because sa yi ni foɗi heɓo ko jam président no heeɓi jam président mo keɓɗen o wallahi neɗɗo a wawta wiide han hay to galle ma to woodi ko mbawta gollude wawdi ko a wawta to gollu galle ma o tigi e hoore mum saka noon leydi mume te ha pari président mo keɓɗen o ko wattani ko ɗum ko yettere Allah mawde yimɓe no nangan président o ganda de neɗɗo fof e wattu muɗum ko Allah okkimo so ko way noon neɗɗo fof no andu Allah ko waɗi ko beetan ɗum yaha so yimɓe no bakkilo mballito président o jam gonɗo ɗo leydi o wawa ɓeydade sabu won sa yi Gambia ɗi yemni definitely neɗɗo fof ɗi haala ko yiɗi ha yaha to yiɗi ani ɗum ko jawatta ɗum so mi jaari président o Allah okku ɗum kattan e famille mum o piiw nde Allah waɗanta yimɓe fof jam thank you very much. A jarama feti mon ɗo darde eɗen bonti ɗo e président meɗen woni président Alhaji Sidi Déme Sidi Déme a jarama. Jarama Bal. Hande wona koɗo e télé hande en kawri ɗo ɗon e Mandiaye ɗo e tawede programme Alhaji Séhou Mballo ɗum keɓɗa ko jewtanɗa tawida fulɓe ngal. Alhamdulillah rabbil alamina ko yettere Allah tigi e duwaw jaɓaɗo o waynima ene jaam nde o yaata o waynima leñol ngol fof o arti kadi o noddi leñol ngol fof tinni o arti nden leñol ngol fof mino toro duwaw yo en ñagana ɗum o yeehi he jaam o arti e jaam yo Allah jaɓan ɗum hajju muɗum te yo kaala ɓooye hoore mum ya Allah yata o nimsu ko yahanno Makka ya barke Allah leñol ngol de weltima Sékou Mballo ko neɗɗo battorɗo leñol ngol no feewi jiɗɗo leñol ngol jiɗɗo hoore muɗum waktu fof waktu mbo leñol ngol minen tabital plago min kajori Sékou Mballo simin noddi ɗum rek o nototo min ɗum noon waɗi hande minenne min mbawa jooɗo mino ɗo wondi e ceerno Mamadou Ly en Mamadou Lamine Diallo en Kéba Demen ceerno Mballo en minen fof minen ɗo kawritani ɗo rendo ngoro hawtani ɗo tabital plago Gambia fof no foti nden min calmini mbolo o fof minen ñagano ceerno alaji meɗen keso yo Allah ɓoynu kala alaji o e hoore muɗum e ko ñala ko ñagui toon yo Allah jaɓan ɗum kala ko ñagui toon yo Allah jaɓan ɗum ya barke Allah ene laaɗo muɗum onon arɓe ɓene minen on ñagano Allah télé o yo Allah ɓoynu mboɗo yon ɓoya oɗon tawtore beleɗe fulɓe ya Allah ya barke ɓurnaɗo meɗen Mouhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Jaram eyyi ha joni mani ɗan ko musidɓe an fulɓe TV gonɗo darde ha joni en tawaɗo e musidɗo men goɗɗo mo gandanta e tawa e programme e ganden ko kañum woni homo te haalnaen ko inde mum de to jeeya to mawɗo a salminama. Eyyi mi salmini on inde nde ko honto jeeyaɗa. Ko Amadou Tidiani wiyetemi Amadou Tidiani Diallo yeeyowo goro Serekunda takko bitike Alpha Oumar Diallo sa yi miɗo yewta ɗo joni kala mo andumi e nder ndi leydi ko sabu Alpha Oumar mi andi mo ko mi adi andude hen ko Bouba Balde e Samba Camara e Kati Balde e Mamadou Diamanka e pa Balde e Sékou Mballo mi andino ɗum ɓuri jamanu laamu Jawara mo iwatano ka bitike Alpha Oumar ɗon e Samba Camara goto saran kullejo kala mo yiiɗa toon ko andirmi ɓe ko sabu Alpha Oumar ɗum noon e ɓayra woniri kon noon nde o accimmi ɗo o yeehi o Sékou Mballo o accimen ɗo o yeehi Amérique o arti nde woni ha o arti o yeehi ha ɗon o hiwrimi o haalanimi fi o place Allah jonnimo o place eyyi nde wonoyi ha o aroy ɗon kadi o yewtimmi ɗum kañum e o yanin wano Ibrahima Balo Mansa Diagne en ɓen fof nde o woni commandant ɗo Birkama o arno o haalanimmi eyyi ɓe fof komi andiri ɗum ko sabu Alpha Oumar eyyi ɓe noon. Joni noon ko honɗum wota yimɓe yewtande seeɗa e sengo Alhaji Séhou Mballo on ɓawi andi fewn ɗo o yeehi ha lamɗo yiimo andimo hettinimo e jama on ha suɓimo waɗimo advice joni noon haray ko honɗum wawɗa yewtande yimɓe seeɗa e wallu Alhaji Séhou Mballo on. eyyi ko andumi e Alhaji Séhou Mballo miɗo duwanomo place mo Allah jonnimo on yo Allah waɗo joguitomo ha moƴƴa Allah waɗanamo hen sutura ɓay ko neɗɗo yaajuɗo
neɗɗo laaɓuɗo reedu neɗɗo mo mawnintinaaki sabuna si tawi woni no ko mawnintiniiɗo himo anndunomi adan kono aratano haa ɗo ngo teddindiranmi ɗum so a yii hannde mi arii ɗo kanko noddinmi haalaninmi o wi ko hannde woni waɗugol duwa won ɗo miɗo duwanoomo miɗo weltanoomo miɗo jarnamo kanko e président Adama Barrow yo allahu waɗu jam ka leydi yo allah waɗu jam ka leydi kala miijaniiɗo ɓe ko miijanaaki hoore muɗum yo allah waɗu heedode hakkunde maɓɓe kala miijiɗo ko miijanaaki hoore mum yo allah waɗu heedode hakkunde mum ko woni ko nafata ɓe nafa joomuɗum ko ɗum ɗon mi yiɗani ɓe eyyi kamɓe ɓe feƴƴimɓe yo allah yurme ɓe yaafo yo malaikatu ramani jaɓɓo ɓe yo allahu naɓuɓe ka ɓi julɗo yaata yo allah okkuɓe aljanna firdawsi barki salatul fatiha yo allah waɗan en ɓuttu ka leydi eyyi ok ha jonde moɗo yaafo ko last question en andi fayda ko pulagu ɓeyden ɗo hawtinirde eyyi tawa min noon Allah waɗi tawi président tawiɗo pulagu gonno ɗo haray en kadi lan torima kon ɗum wawta yiɗande jama ha pulagu ngu no ɓantora because anni ɓe inni so rendani heɓata doole eyyi ko seeli ko ɗum towiɗa musidalngal wimi fof haray ko on no ɓantodirten ha ɓamten pulagu nde wawen yiide hoore men e pulagu e eyyi a andi min ko yewtaymi ɗo ko wona mi jannguɗo ko hakkille tan woni e yewtirde ɗo si tawi woni hiɗa yewta joni e hakkude jannguɓe a taway yewtere ma wawata ɗumande hen kono noon e baalu pulagu ngun miɗo toraniɓe jaam miɗo yiɗaniɓe jaam miɗo yiɗaniɓe jaam e kisiye kala kan nafa iwri yo allah okku en allah ɓutinana e leydi ndir ɓuuren jogodirde haaɓidiren hara en hattodirali ka yaawi rende yeddodiren ha ñaamen ha haaren hara en ha laali ha haaruɗen pooɗen ha ñeƴƴa hara en pooɗali ha taƴi eyyi pulagu fof ko gotum yo allah moƴƴinan en eyyi léegi kaamil bi pare na imam wi kaamil o pari katumu o ñu ngi jublu ci xatmu bi o wi mana eɗen ngara naatu e katumu he ñu ñaanal mboolem ñi fi nekk o wi duwanoɗen dental ngal ko hawri ko ɗo waaye di sàkku ci ñaan tam ci alaaji o wi ɓaydi alaaji kadi ñaagoro kanko advisor of the president moom tam mu ñaanal mbooloo mi kanko kadi o ñaagano dental ngal balaa ñuy tasaaroo o yo ɗo en caako xatmul quran nag o wi kono janngol katumu qur'ana njëriñ yu bari moo ci nekk o wi mana ko moƴƴere mawde woni hen waaye ñu bari xamuñ ko o wi kono noon hewɓe ganda ɗum imam Malik o wi imam Malik gando goro biireɗo imam Malik suñ daan ubbi kaamil alquran o wi tawi omo uddiranno deftere qur'ana dafay wax njabootam gi yëpp dem o leen wi mana o wiyat ɓeygure makko ne fof ɓattoɗe gay mi uddita ngeen fekkee fi ñuy ubbee o kaamil yo kulle tawe ɗon ɗo kamil uddite suñ jàngee ba pare o wi si janggama ha hantima mu ne leen dem leen ngeen fekkee xatmu bi o wiyat men jee taweɗe kattumo jabon amin benn bés nag o wi heeɓi ñalade worre mu am ku ko laaj ne ko o wi waɗi goro lamdiɗo wimo lan moo tax ngay ebal sa njaboot an ko hoɗum waɗi ya ano nodda ɓeygure ma nde muy ñuy fekkee fu ñuy ubbee kaamil o wi o kulle ɓe tawe ɗo kamil uddite suñ jàngee ba pare o wi si janggama ha gasi nga ebalaat sa njaboot gi o wi o mbaɗa nodda ɓeygure ma nde ne leen dem leen fekkee xatmu bi mbiyaɓe jeeyi tawa e katimu o lu waral ngay def loolu o wi ko hoɗum waɗi ya ano ɗum waɗa imam Malik mu ne imam Malik wiɓe ku fekkee fu ñuy ubbee kaamil alquran o wi kala tawaɗo ɗo alquran kamil uddite dafa mel ni yaa ngi dem ci xare o wi ko ɗi wayno tuma ɗo jara haare ñu commencé xare bi o wi ɗum tawe e guire puɗɗe e guire ma jullit ñi ak effar ñi ñu songoo o wi jullit ñi o wi julɓe ɓe e kefiraɓe ñu songoo ci xare bi o wi ɓe tawe e nden haare nga fekkee bi ñuy songoo o wi taweɗa he ɗum gon nangodirgol ñu ne ko lan moo tax nag mu ne ki nga xam ne dafa fekkee fi ñuy jàngee xatmu bi o wi tawa ɗo kulle ɗo katumu o janggere ɗo mu ngi mel ni bi jullit ñi demee ci xare bi o wi ɗi wayno julɗo jaaɗo e haare he biñ xaree ba xare bi jeex o wi guila harde waɗa ha gasi jullit ñi ñoo gagné o wi julɓe ɓe gañi effar ñi o wi kefiraɓe ñuy seddaale o wi fecca alal jiñ am ci effar yi o wi jawdi koɓe keeɓi kefiraɓe yow ñu seddaale la kamen fof anne keɓɗa hen imam Malik mu ne noonu la mel imam Malik wiɓe ko noon ɗum wayi loolu moo tax bu ñuy jàng alquran ko ɗum waɗi ya alquran dewre Allah ne sine jangge buñ ubbee kaamil bi o wi si alquran o uddirama fexeel nga fekkee ko o wi ano ɗum foti fat waaye suñuy jàng xatmu kono si katumu wone mo jangge fexeel nga fekkee ɗon ne ko teddugal ma ano foti tawe te nga déglu ko kettoɗa déglu li ñuy wax o wi ko haalte ko hen nga am ci teyaabo keɓa hen baraji kon nag lii mooy xatmul o quran wi nden ko ɗum woni katumon no xatmu bi nag
katumu o dinaa ko jox Moukhtar Dieng o yo okkere ceerno men alhaji Seck Moukhtar Dieng doomu oustaz Omar Bun o Dieng wi ko ɓiɗɗo alhaji Seck oustaz Omar Bun Dieng moom mooy jàng xatmu bi o wi kanko jangara katumu o man maa ko ubbi woon o wi kanko uddinno waaye moom moo koy o jàng wi kono ko kam jangara katumu o waaye ci ndigalu Chérif Haydara o wi o kono noon ko e yamirore Chérif Haydara ci lañ ko joxee e mana koye ɗum mo okkete waaye Chérif laa ko jox o wi o kono Chérif okkuno Chérif mu ne ma jox ko Moukhtar Chérif wino ceernajo o okke ɓiɗɗo Seck Omar Bun Dieng rahmatullah ndax ñun liñ jàng o yo ɓayde ko jannguɗen ko mbooloo mu ngeen dem o wi dental ngal no wonani ni bu fa sotti yonent bi nekkee o wi kala ɗo ƴiiƴam nelaɗo woni sallallahu alayhi wa sallam na ngeen ko jiital o wi fof onen ne gardinen ɗum yeeso ñun nag moom lañ jiital ko Chérif o gardinɗen waaye mu delloowaat ko Moukhtar Chérif o ɓangi okki ɗum ceerno men o ɓiɗɗo Soumaïla Man Bun Dieng kon nag ñun ñëpp ñu bokk o wi enen fof kawnen mbiyen salatu alanabi mbaɗen amin ñu jox ko Moukhtar gokken ci alhaji Seck Moukhtar mu jàng xat o jangana men katumu o salatu ala nabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين ومصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلعة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وعمسة والحباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وزائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرع به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعل قلبنا صائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعل ماحلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم ارزقنا تلاوته على نحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا
إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في عارضا ولنا في عصلا إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وحافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وعلاوة آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك. اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربنا يا خالق الحوالم حل بيننا وبين كل ظالم. يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فأعظم بقار من علينا جسرا. يا ربنا أجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وامدد علينا من حماك الأمنع صادقا من حل فيه يمنع. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا في كفنك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يضام. اللهم إنا نطلب بك في نحور الأحداء ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم اغفر لعينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنصانا وحاضرنا وخائبنا وحرنا وعبدنا وتاحنا وعصينا آمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما لم يحمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المحتدين
العالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقفنا ببابك الكريم وقوف حزين القلب حيران مكمد لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي شكاية لمولاه إنا نحوه كل مقصد فقير وغير ليس لهم حيلة ويدعو بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وتعاد من الأعداء ولم يكن نظم سواك يا مولاه فمن واسعد وبذلتاتنا في كل مؤونة واجلبن الرجال في مغيبتنا ومشد عن سر الختم وأبرلنا هذا العبيد من الدين صلاة وتسليم قد علوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي حرمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد حرمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم أجل القرآن أجيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا إنك سميع مجيب اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تجعلنا في بلدك آمنين غير خائفين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا
الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل أسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نور سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل صلاة كاملة على سيدنا محمد الذي تنهل به أرقد وتنفد به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به رقائب وحسن الخواتم ويستقى الأماه بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعد ذلك معلوم لك يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. misalmini kala mo gandaranta acci ligge mun ari do tawn mu ne mu ngi nuyul mbooloo bi yëpp képp ki nga xam ne bàyyi nga sa liggéey kii nga teew fii nii misalmini koto am Ablaye Balde mu ne mu ngi nuyul maga bang mooy Ablaye Balde mo gandaranta kabir ɗum fuɗɗi mu ne ki nga xam ne befir bi commencé omo dari hen a bete mu ne takaw na foofu takaw bu baax ɗo baba am fonno darade ɗo mu ne papaam fu mu war a taxaw noonu ko ɗon no dari mu ne foofu la taxawle kanko waɗi organise almamiɓe ɓe mu ne moo mooy organise mbir imam yi yëpp kanko waɗi organise yimɓe saare ɓe mu ne moo mooy organise mboor waa dëkka yi kanko e debbo am o suute ba mu ne ak jabaram mooy nekke suute ba kabir mi arti mu ne depuis moomu jógee Makka ñëw fayda ko ɓe dari hunde nde fof mu ne ñu ñooy taxawee taxaw bi nga xam ne taxaw bu rafet la min ko mino jooɗi mino laara ɗumen rek mu ne moom mu ngi toog ren di leen di seet e donc ɗum ko mami jaara ɗumen mu ne loolu nag il faut mu nuyul leen sant leen gërëm leen so ɗum yawti mu ne gannaaw loolu soo loolu jàllee mi salmina His Excellency President Barrow mu ne mu ngi nuyu His Excellency président Alhaji Adama Barrow mo gandiranta ko neɗɗo teeɗo bi nga xam ne nit ku baax la kabir komin cukaale minen jaaɗa mu ne depuis ñum xale la mu ngi ànd ak président Barrow o looɓata mu ne moom du dee mer kala ko neɗɗo waɗi ɗum o looɓata mu ne lekkul nit ko defee moom du dee mer loolu min ne hoore am goɗɗi mi hulat sabu mi haala goɗɗum komin goni sukaale mi hulata mi woofi ɗum mu ne moom sometime def day ragal parce que am na lu mu waxoon fekkee xale la mu ne mu mistake boobu def day ragal loolu te kanko o jalat o looɓata mu ne moom def day reetaan waa du dee mer ɗum si ari ha hande laamu tawi minen mu ne soo moom yàlla dimbale ba léegi réew ñu fekke ñu o woni president of the republic moom yàlla def na ko président yi ëpp popri o waɗi kam di special advisor fi politique Gambia o to mu ne mu def ko special Ablaye advisor politique si Gambia bi mi wiyam mi jaari Allah mi jaari ɗum mu ne mu ngi sant yàlla bu baax di sant président Excellency Adama Barrow julɓe ko naɓi hikka Makka mu ne jullit bi nga xam ne li ñu yóbbee tey Makka mi sikkani ɗum meeɗi heɓade ɗo Gambia mu ne est ce que loolu mus na am si réew bi fii si Gambia o naɓi miskiniɓe mu ne yóbbu na am miskinin o naɓi vice président ne yóbbu na vice président bi o naɓi ministre ɓe yóbbu na an ministre yi o naɓi special advisors yóbbu na special advisor o yi naɓi almamiɓe dafa yóbbu ak imam yi o naɓi rewɓe le tunduji hewɗi mu ne yóbbu na ki nga xam ne jigéen yi tundu yu bari e dow ɗum ko mami jaran mu ne gannaaw loolu il faut mu sant ko gërëm ko mi jaara kala yimɓe ɓe gandananta dariɓe fi diina ɗo Gambia ɗo mu ne mu ngi tamit nuyu ñi nga xam ne mooy nekk woori islam bi fii si Gambia ko jiimi Makka ko mu ne moom lu mu gisee Makka kabin jibinami mi meeɗa andude wondema o sifa aduna o sifa diina ɗi woodi e aduna he mu ne depuis mu juddee ba léegi musuloo xam sax ndekete aduna bi nigi bari na ni walla kam sa beneen diine am na ko l'islam diine bii sabu kabin min jotti mu ne beti ñun ñu accès Saudi Arabia ko laamu Saudi Arabia ngu jaɓɓi vice président o minen délégation amen o mu ne gi nga xam ne mooy nguuru Saudi Arabia bi
mooy day welcome vice président seen délégation bi naɓi minen tori royal palace yóbbu nañ ko si nga xam ne ñu ngi tudd royal palace o kañi kaaba o ko immagol ɗo he damugal ngal natta ɗon ko ɗon woni mu ne royal palace soo déggee loolu jóge fii dem si bunta fale ñooñu ab kaaba bi noonu la melee ala hay tampere mu ne loolu amul benn sonna ko kamɓe ɓaŋi minen kala ɓe naɓi minen ɗo yaŋade mouhammad yanantiɓe ɓe mouhammad sallllahu alayhi wa sallam mu ne ñoo ko jolli yóbbu leen ko si rasul fu mu teddee sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam minen he président Egypte o ɗum woni président Sisi kañƴe ministre ɓe woɓɓe ɓe gandiranta na gimmi Libya ministre mumen oil o ko minen fof jaadi ministre ɓe gimmiɓe leyɗe tiɗɗe minen fof ɓe naɓi minen yaade min juuri kala to min poti juura mu ne andalen ak président Egypte bi dem leen furu war a dem aksi furu ñu war a aksi ak belak booro bi nga xam ne aksi foofu ci nguuri bi yem ñen ñoo bokk délégation dem fu ñu war a dem si hajj bi luñ ko buggee ñu def ko noonu ɗum noon ala ko waɗi ɗum si wona barke président Adama Barrow hande ko kanko ɓe mbi woni chairman of the OIC kala leyɗe julɗe gonɗe aduna he ko kanko hande ɓe kalfini ɓe woni chairman mo ne léegi luñ ko defee mooy réew yëpp li nga xam ne mooy nekk si aduna bi si boori njulit yi sun président bi excellence Adama Barrow moo nekk tey kiyaman alhamdulillahi rabbil alamina ko ɗum addi minen kala min keeɓi ngal teddungal mu ne lu tax moo tax ñun tam ñu am teranga bi lu ñu amee fii nii min jahi toon min jottima min jahi Madina min jahi Makka min jahi Mina min jahi Dula kala ɗo fota jotte mu ne dem nen foofu dem nen Makkatal Mukarrama dem nen Madinatul Munawwara dem nen Minna dem nen fu ñu war a dem nen foofu alhamdulillahi rabbil alamin e dow ɗum noon mi jaara kala ɓiɓɓe Gambia ɓe fof ko duwaji moɗon addi mu ne gannaaw loolu yëpp mu nuyul mboolem ki nga xam ne mooy nekk Gambia xale ak ndaw jigéen ak góor mu ngi leen di yéen ñëpp di leen di barkale e fii yaakaar ko keɓɗon he président Adama Barrow gokkuɗon ɗum carte o heedi yeeso on nimsani mu ne ak yaakaar bi nga xam ne boobu ngon di amee jog président Barrow carte alhamdulillah yàlla for ko mu nekk seganam ba léegi si place boobu la nekkee ñun tamit nimsewolo ñu ngi sant yàlla si loolu inchallah si ɗum yawti mi salmina ɗo kilifaɓe gonɓe ɗo ɓe mu ne soo loolu tamit jàlle mu nuyul mbooloo kilifa yi nga xam ne mooy toy fuy nii nuyu leen sant leen gërëm leen mi salmina koto am Unda Ñang mu ne mu ngi sane magam mooy Unda Ñang mo gandaranta ɗi dari fi diina ɗi dari fi jam heɓoɗo Gambia ɗi darani président Adama Barrow ki nga xam ne mu ngi taxaw tagay bi diine mu ngi tagre pour jàmm am si réew bi mu ngi taxawle tamit sun excellence président Adama Barrow mi salmina kala mo gandaranta ko kanko hande Allah halfini NCP parti o ɗum woni kanko woni secretary general kañƴe party leader Aboubacar Kinta ɗiɗo kañƴe secretary general makko Ousmane Ba ɓenne garama tawaɗe mu ne mu ngi nuyu ki nga xam ne mooy secretary general si NPP mooy Aboubacar MCP Boubacar NCP Boubacar ak kañƴe Pa Ousmane ak Pa Ousmane Ba mu ngi leen di nuyul di leen di garem di leen di sant mi salmina kala kilifa mo gandiranta acci ligge mun ari ɗo tawama o duwa mu nuyul leen tey mboole kilifa bi nga xam ne bàyyi na sa liggéey pour ñeew nga teew fii si ñaan bi nga xam ne loolu la ñu nekkee fii tey mi salmina rewɓe ɓe kala ɓe gandiranta aleykum salam waleykum salam ala on jarama barka wara haydra assalamu aleykum haydra bisimilla haydra mi salmina rewɓe kala gaccuɗo ligge mum ɗo ha fooñi ɗo ha Badibu ɗum fof na ari ɗo mu ne mu ngi nuyol yéen jigéen yi yëpp ki nga xam ne ngeen bàyyi seen liggéey bi fooñi ak Badibu ak Jaara képp ki nga xam ne mu ngi fi mu ngi leen nuyul di la sant di la gërëm mi salmina Mamadou Lamine Diallo mu ne mu ngi nuyul Alhaji Mamadou Lamine Diallo Mamadou Lamine Diallo kabin gartumi gimmimi Makka mu ne Mamadou Lamine Diallo moom advice bi depuis mu jógee Makka ba tey Alhaji ko o Mamadou Lamine i doga ko kanko dogatani kala ko dogete mu ne Mamadou Lamine mooy daw fépp nga xam ne lañ ko war a daw moom day daw loolu alhamdulillah te yimɓe woɓɓe mina andi gokkuɗon ɓe mbaɗan ɓen ɓe jiɗata mi haala kono min mi wawata ko mami haala mu ne am na li nga xam ne def nañ terenga mu moom ñooñu bugguma pour mu wax ko waaw moomul fu mu nekkee nii munul noppi loolu il faut mu wax ko alhamdulillah si teen ti kan gàttan yàlla bi ne ngiwtumi Makka depuis mu jógee Makka
musidɗo men bandirawo meɗen mbiteɗo Alhaji Mamadou Diallo gonɗo to Palem to Baribou. mu ne sun mbokk sun xarit sun bugante mooy Alhaji Mamadou Diallo ku nekk Palen fale si Baribou. o noddi kam o salmini kam. mu ne def ko noddu téléphone mu nuyu ko. o wi kam mi nani a ari. mu ne ko man dégg naa yow ñëw nga. mbimi eyi mi ari e jam. mu ne ko waaw alhamdulilah ñëw naa si jàmm. o wi mi waɗi afo. mu ne ko man def naa afo de. mbimi ko hoɗum woni afo. mu ne ko lan mooy afo. o wi na wawi goɗɗo kada okkoyam ma ngaari kono mi okkima ngaari mbaretendi e sadaka ma o ko ndin hande wara. mu ne ɗum na xale ne keneen jox la foofu nag waa man de jox naa la nag pour bi nga xam ne nga def ka sarak bi mooy sa ñaan bi soo jógee Makka mu ne tey boobu la def loolu alhamdulilah rabbil alamin. oyi hota sood. mu ne bul jënde. mbimi ala accuɗo mi yaafimama. mu ne ko bàyyil foofu. man baalal naa la. o wi ala. mu ne ko déedéet. o noddi o Mod Lamin. mu ne mu on Mod Lamin si téléphone. o wi garana ngardi naɓana Alhaji Sékou Mballo ko min okki ɗum. mu ne nga ñëw jël nag bi nga yóbbaale ko si Alhaji Sékou Mballo maa ko jox alhamdulillah. goɗɗo ne noddi kam kadi on huɗima waati o yiiɗami haala inde makko. mu ne keneen tamit noddu ko mu woon si yàlla tabaraka wa taala sun borom bi mu ne ko ñaan naa la ngir yàlla génn naa sama mbag bi bur wax sama tur bi. on ko ñaamina jeeya. kooku waa ñaabina la. o wi honorable Alhaji a arti. mu ne honorable advice Alhaji ñëw nga. o wi he teere maɗa mo gandaranta he ko jiɗɗa Gambia ko daraniɗa Gambia. mu ne sa buga Gambia ak keraanga bi nga nekkee ak sa xol bu set loolu. oyi mi okkima ngaari pour mbaɗa buñama. mu ne jox naa la nag pour nga def sa teraanga bi sa ñaan bi foofu. mbimi ɗum ala. mu ne ko déedéet. mbimi ɗo mi yaade Makka mina waɗi dépense kulle ko mbaɗan minin kulle sadaka. mu ne man balaay may dem Makka def naa sama budget bi yëpp soo ma ñëwee li ma war a defee saraka. o wi si a ɓaŋaani mi yaafaaki. mu ne soo ko jëluloo man baalu ma la ak. ndin ngaari mbimi ndin ɗon waraaka sa heɗo o. mu ne boo nag boobu alhamdulillah ker reeru ko wo boobu mu ngi foofu. ɗum nam moƴƴi si ɗo jamani si ari ɗo julɓe si ngari. mu ne loolu lu baax la sun mbokk njoolee fa ñu teewee fii. ñëw seeg toog fii. si en ngari en kawri. suñu toog ba ñu toog fii. neɗɗo si waɗanima ko moƴƴi. ki nga xam ne defar na lu baax. kaala ɗum julɓe ɓe nganda. mu ne war nga ko wax pour waa julli da xam leen ko. pour yimɓe ɓe ngandira noon. pour nit ku xam ko loolu. ɓenne mino ñaagi ɓe du'ani. mu ngi lay ñaan ngeen ñaanal loolu ngeen may leen ñaan. sabu nanta neɗɗo mo gandaranta on musidani. parce que nit ki nga xam ne yéen bokkuloo dara. ko a yiɗɗum tan kooliɗa ɗum. da nga ko buga rek nga buga ko. o yaha Makka o arta. mu dem Makka mu ñëw. dondoɗa mbiya bayi fos dépense makko ko an rondoto. nga jël mu ne bayi fos dépense yaa ko jël. ɗum ko neɗɗo gomɗuɗo Allah teg watta ɗum. lawalina wal akhirina muhammadi ali sallallahu muta allahumma ya rabbi salli ala muhammadi Alhaji Sékou Mballo duwa jamaye ni duwa tabe jabela allahumma ya rabbi salli ala muhammadi أعوذ بالله من نار من حرمة محمد يا الله يا رحمن فاغفر ذنوبنا sirifo duwa jamaye ni duwa tabe jabila Alhaji Baytullahi ya jamaatul musliminatul jamaa misilmolu wal mu'minina atol limane yalolu wal mudasaddiqana ka botonya fulaldo wala kadi musrikina salu alayhi Alhaji Sékou Mballo Allahu la ilallahu molimi golle seydane bismillah inde Allahu mino fuɗɗa jangde qur'ana o ko binnaɗo o windanaka hay goto kala jiɗɗo fof ko jango o ha timma defte qur'ana wal musalati ɗoftimi futuro e nangue hirnangue ɗon babbi dabɓi dondimi mbaynimi mawɓe jamirani
nduɗo ko lewru yurmede wiyetenu saare ramadana ya allah yaafa kala julɗo koro o lewru ramadana ɓurtanmi welde ndu lewru alimuɓe seko tijjani saabu horde maɓɓe ndu lewru ɗino nelda allah subahana ujunaje yimɓe ɓennino wiyeteɓe ali ibrahima saabu horde maɓɓe ndu lewru ɗino nelda allah subahana. jarama sabali joni haala sabali haala ka juuti woɓɓe na jaato woɗɗi advice wi ko min sabali ko mbammi ko weeli o wi kono alhamdulillah rabbil alamina ningi fini wara dem sorinen noonu ɓen gimmi to woɗɗi mone joblen bi nga xam ne foofu defa sori mi weltima abbede mone moon kontaan na bu baax kañƴe imam mo gandananta ko imam amen ɗo ɗo Mandiaye imam ki nga xam ne mooy sunu imam bi Mandiaye mera o nodda o haalana rek mone lebir mu ñeew rek o haalana kulle ɗum ɗo mone ñu wakko loolu o noddi taalibeɓe maɓɓe ɓe mone defa noddu ak taalibe yi te wona ɗum wonani kam weltare mone loolu defanna ko kontaan bu baax te kadi weltare nde ko ɓuri ɗum mawninde mone kontaan bi lu tax mu gën a bari mi o ɓiɗɗo Bun Dieng mone ki nga xam ne mooy sun sëriñ bi mooy doomi Oustaz Oumar Bun Dieng mi meeɗa ɗum yiide mone moom musul ko gis kono min komi taaluɓe bammuɗum wonno jiɗɗo kulle bammu taalibe papam la def ka buga bu baax ha hande mino tami kasetaji makko mino tami audio ji makko mi jentoto ɗum mone be léegi moom mu ngi yore cassette Oustaz Oumar Bun Dieng mu ngi koy déggulu be léegi alhamdulillah rabbil alamin si woni hande mi arti makka ɓiɗɗo makko ari janggi mone be tey moom mu jógee makka doomam bi mooy ñëw janga fii ɗum weltini kam abbede mune loolu am na kontaan loolu bu baax saabu wayino ko du'otonomi ko ñagotonomi hande Allah jaabini ɗum saabu mi yi ɓiɗɗo makko mune lu mu ñaane si borom yàlla bi tabaraka wa taala loolu yàlla nangu na ko du tak moom gis na doomi Oustaz Oumar Bun Dieng so ko ɗum woni haala am mu ne lo mooy kadda boobu la amoon no mbimi ni rek mi jaari kala ngarɗo ɗo lu mu waxee rek mu ngi leen di nuyul di leen di gërëm di leen di santi mi weltima abbede mu ne moon kontaan na bu baax saabu mino yiiɗo yimɓe am ɓe gandananta ko fayda duuɓi nogas mino wondi e mumen mu ne gis na fi ki nga xam ne mooy xaritam la fokk na o fukki at ñu ngi ànd ab yooyu hono Mr Diallo en ni teeri kanko ko teeri Alpha Oumar Diallo wonno mu ne comme Mr Diallo kooku harit Alpha Oumar Diallo la wattumo mi gayni school mu ne time bi mu pare school mi ari ɗo Banjul ɗo mu ne dafa ñëw Banjul ko on Alpha Oumar Diallo min ko on wonanno minen piiji kewɗi mu ne Alpha Oumar Diallo kooku mooy nekkoon lu bari li nga xam ne taxawlee foofu te kanko koto dula makko min jooɗotono minen jewta ha kikiide mu ne moom dafa dee taxaw foofu nekka foofu be ngoon si woni hande Allah waɗi min goni o politique ha hande on na jokki minen mu ne moom soo duggee si politique bi ba léegi kooku mu ngi koy topp taami ala hay hunde mu ne fekkee moom amul dara hande mi woni special advisor tey nekk na special advisor ɗum ko alhamdulillah loolu sant yàlla la ɗum ko yettere Allah loolu bede sant yàlla la mi andi wondema o wona taƴowo jikke moom xam na kii ndig la ki nga xam ne du dee tasaar yaakaar so heɓima nangude o nangima moom soo la jàppee jàppana la ko ɗum addi ɓen gabbi kam kabiri mi ala ha hande hay budul mi meeɗaɓe okkude moo tax ñu topp ko ba léegi musulool ko mooy may loolu dara mino jaara ɗum he dow ɗum mu ngi leen di sant si loolu mino jaara yimɓe Mandiaye ɓe fop mu ngi sant waa Mandiaye yëpp hande ko Jimara jibinami moom tey Jimara la juddu kono hande ko ɗo Allah waɗi mi jooɗo tey yàlla moo ko defar pour mu toog fii si Mandiaye te Allah wi kala ɗo jooɗiɗa yàlla mu ne fi nga tooxee ko ɗon woni leydi dulama foofu mooy nekk sa biir ana wawi jibinede ɗo Gambia mun nga juddu fii si Gambia gonoya Makka nga dem Makka ma ala walla gona Angleterre walla nga nekk Angleterre ɗum fof ko Allah hoddirta ɗum loolu yeggu si katti yàlla la so hande Allah wi o ko ɗo jooɗotomi ɗo Mandiaye te yàlla mu ne moom fii lay toog si Mandiaye sa yi almami on nangi kam ari ɗo goo gisee almami jàpp ñëw fii kanko e taalibaɓe makko moo ak taalibe yi kañƴe ngarɓe ɗo ɓe fof ak mbooloo yi nga xam ne ñoo ñëw fii ɗum fof ko yidde diina o na tawa hen loolu yëpp buga diine rek loolu la nekk si loolu la nekkay he yidde dekandor yikka ak dekandor ko ɗum addi ɗumen ɗo moo tax ñu ñëw fii o paate mo jiiɗon paate Diawo kon paate ki nga xam ne si moom paate Diawo o ko minen jibindina dula goto kooku ñun ñoo juttu benn yoon si benn dëkka minen fof ko Jimara ñun ñëpp ak Jimara la e président Adama Barrow tamit Jimara la e o toujours encore omo nangi kam ko no gondunomi e koto muɗum nene goto baba goto o paate ko noon nangi mu ne lu ñu nekkale ak magamam bi nga xam ne mooy dëkk ndey ak baay
moom ba léegi loolu lañ ko jàppee kala ko gimmimi lépp li nga xam ne loolu la jógee ɓe jaɓata min on mi waɗa hen goɗɗum ñoo juyee def mu nagum foofu def dara ñon ñooy koy defal kanko e o Adama Balde ñekki nga xam ne Adama Balde hay siko meselal si mi yimina ɓe mbiyama koto accu lépp yi nga xam ne ñu ko war a def ñu ngi koy wax koto bàyyi li ñun ñu ngi koy def he dow ɗum noon mino ñagano ɗumen kayenne ya Allah wat barke he mumen ba léegi mu ngi leen di ñaanal yàlla defal barke si yéen kala ko ɓe paala ya Allah okku ɗumen lépp li ngeen di bugga yàlla may leen loolu joni mi ɗuwanto kala jama garɗo ɗo ñaanale yéen ñëpp alaaji ari tawe alaaji eyi alaaji kañum ne ari tawe ɗo mu ne man tamit harit ama ma ñëw ma teew fii nii o wi kanko kadi ko ma o haale fii ma ne man tamit sama xarit la mooy ala FPC Abdoulaye sama xarit la ko gonga makko mu ne loolu dëgg la sawranta fulɓe mbiyo mu ne puli ñu ne lemgol dangal mum mu ne nga lemgol dangal mum lemgol ɗo koyngal ma mu ne nga door sa kanam wona añgol koyngal goɗɗo loolu amuloo pour bugulo nekkunene danga ba o wi mi haali yimɓe hewɓe ɗo o wi kono kanko kadi o acci ko watta mu ne mam haritam la man o wi alaaji ko teriyam mu ne man tamit harit advice bila ko teriyam moƴƴo mu ne man sama harit bu baax o la acci kala ko watta fi mu xam ne foofu la ñu jàppee kabiri weeti mu ne depuis suba omo woni ɗo takkam ɗo ñun tamit ñu ngi fii rek kañum ne mino duwano ɗum mu ngi may ñaanal ya Allah okku ɗum debbo nananɗo ɗum ya barke Allah waɗa anni e muɗum on so mi waɗa duwa ha pari on so min kala garɗo ɗo ya Allah wat barke mum ya Allah naftu jomme jaam Allah okku on sutura onon fof ya Allah naɓɓon makka ya Allah naɓɓon makka ya barke Allah barke Kaaba o barke Madina barke Makka barke Mina barke nulaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam onon fof Allah wat barke diina o jarama ñu ngi la nuyu bu baax baax na ci li nga xam ne mën na ko tori waa men Njaay fii yëpp ñi nga xam ne ñu nekk ci penc alaaji natin mani o wi Aidara wi omo salminama onon fof ci tori waa men Njaay ñu nekk ci penc o wi mana e kulle inde man Njaay o salminiri on imam ñu nekk foofu yëpp imam ar ñu ngi ko nuyu bu baax a baax di ko sant li ñu amoon foofu ñeneen loolu mu ñu jàppoon waaw jërëjëf Moussa ibedi tuute koye natanu dia tuute koye nata a barka assalamu on jarama tigi men weltima foto albarka on jarama Ablaye mi weltima bene goɗɗo ya Allah wat barke mum Allah wat barke mum Allah okka on sutura danda on feere gaño waɗa barke family mon o kala ko kulɗon Allah dandu on Allah okku on duuɓi ya barke Allah ya Allah naɓɓon makka barke Makka e Madina barke nulaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on jarama Ayo kene diri ko tan di Abu Akal Mas
eyo jarama musidɓe an fulɓe ko ɗum kewan noon ɗo hande e Mandiaye Kounda tawede sada walla buña waɗanenoɗo honorable Alaji Sehou Mballo président spécial advisor Sengo politique nden noon komin musidɗo won maɗon Ablaye Mballo ardi ɗo e caméraman maɗo Mamadou Saliou Diallo mi jitani hen yeesoje télé o woni Kadiatou Diallo ha e tabitino télé o ɗo ha France woni Samba Gueladio Mballo e hoddiɓe mum fof on calminama on jarama ha gom la 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 أخي سيدا وكيل رجو مما heɓangal gandal rewirajo mima la 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 أخي سيدا وكيل رجو مما heɓangal gandal rewirajo mima mi rentinima